khona manjalo isigodi iSouth Africa umholi qabla amaketanga ukuba no stop and go sima yedwa njengelanga unembezo odlufakazi angithi sikhona la kwaNongoma seBhanganoma uward 1 lo emjovweni yalazi ke udaba lapha isizenga udaba olubi kodwa ke sizama ukuthi lishintshe kube udaba oluhle sihlanganisa indaba yokwakhela ugogo umama masipala ke sesisizile ngokandaganda nasi siza usiyasibona sekufanele umshikashika uqale kusetshenzwe bakhona sebenikelile engicela mina umphakathi wesigodi njengomholi ongaphethe lutho ophethe nje izwi lokuhlanganisa inkonzo nje ka10 rand bafowethu nodadewethu nabancane kunami abadala kunami asufake lo mnikelo asufake lo 10 rand singabe sama futhi asihambeni nawo siqede le project siqede lo muzi siqhubeke njalo kwenza ukuthi sibe nayo into ehleli phezukwayo nesebenzela phezukwayo nanka ama-account number fakani khona u10 rand kuba kuphela uzobona umehluko esizowenza emphakathini lokhu kuhlukumezeka kwabantu sizolwa nakho ngawo lo 10 rand ngehle ngobona